peja uti na pepo anim ya beboa wo e mare ho kra wate ti ko so a wo de kan bibi che no mame ka bibi che no mame ya ba no ka bibi che no e na no so kwai wo hu mame bi no se mame no first day me de call ema ne ntokan ba na me de call agogo to o mo de ne bai eno ne the second time me hu no after 2 years no no mo busa say ne papa ni gira na boy ne sister gira na busa say we ho se me mame we ho se me papa sister we mo hwe menim sa on ka hwe nti lawyer ni ne ka che ne say on kona ne mame ni nti o betena me so na o gi me fun na o miamia so ha aw oso wa fe no mama me da mintimenda eno hu ntina ma sisi a me to kakra na me kai nti aya me mpese me tena se a me dwen pena me ra ho ana se me ne ma ye basanti no aya na me mpese me dwen ba ha me so mintimi enja dwen me ra ho pa kwadem akua Pastor Julius mo metena se